Nuko bamwe bavuye kubivuga ariko kuba Imana yatugiriye neza kugira ngo tugere kuri kino gitondo bitworeka kwishima. Amen. Tubahaye ikaze ijambo ry'Imana kugira ngo twebwe twese dusangire ry'Imana yateguye muri kino gitondo. Amen. Ntabwo nigisha, ntabwo mbwiriza, tugiye kwibukanya. Amen. Tugiye kwibukanya ibyanditswe muri kino gitabo kubera ko ari ingirakamaro kuri twese. Haleluya. Haleluya. Mu minsi ishize natekereje ku mpamvu abantu bapfa. Kubera abantu bapfa. Kubera iki abantu bapfa? Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya yera mufashe gusoma kugira ngo twihute. Iyaje ni ijambo ry'Imana. Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26. Itangiriro abafite Bibiliya yera fatikanye umurongo wa 26. Namba mutarahabona reka dusome. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, agire ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Dusome Abacamanza ibice ni 6 no ku 14. Abacamanza ibice ni 6 no ku 14. 14 haravuga ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani sinje ugutumye. Amen. Dusome Abami ba mbere 18 36 37. Nubwo soma henshi ariko ndavuga ko gake. Abami ba mbere 36 37. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli kandi ko ndi umugaragu wawe, kaba koze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. 22. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Amen. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana umurongo igice cya mbere n'umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Haleluya. 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 Mu minota abampaye ntabwo nigeza, ushobora gukoresha mike cyane ariko tubane. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu itangiriro, ni mu itangiriro ryo kurema k'umuntu. Imana iricara iravuga ngo tureme umuntu usa nawe, tureme umuntu usa n'Imana. Nibajije hejuru y'ishusho y'Imana mu muntu. Amen. Ishusho y'Imana mu muntu. Amen. Nongeye ubwo nariko ntekereza hejuru yo gupfa k'umuntu kwisi, nongeye kwibuka umukororombya. Umukororombya murawibuka? Iyo mubonye muzamutekereza gute? Iyo imvura iguye ukabona nk'umukororombya
mutekereze. Amen. Rero naje kubona igisubizo cyo gupfa k'umuntu biturutsemo sinzi, kandi ni nako ijambo ry'Imana rivuga. Imana imaze kurema umwana w'umuntu imuheza ubwiza asa Imana igakomeza ikamugenderera ku manywa na nimugoroba. Adamu ari mu ngozi ya Edeni kuko bavuye kuturirimbira. Amen. Yari afite ishusho y'Imana, ariko kubera umwanzi, kuko yari yaravuye mu ijuru azi ubwiza bw'ijuru, arebye ubwiza Adamu agize mu ngozi na Eva, agira ishari, aravuga ngo reka ije kubosha ndebe ko nobatesha bakareka kuba muri buriya bwiza. Amen. Reka ndebe ko nobakuza gato kugira ngo bareke kuba muri buriya bwiza bwo gusabana n'Imana, yuko iwe yari azi ijuru uko riteye. Amen. Nubwo tuvuga dusa n'abahereye kure, ariko ijambo nshaka kuza gusorezaho ni ukuvuga ngo koresha imbaraga ufite kugira ngo Imana yiyerekane. Amen. Koresha imbaraga zikurije kugira ngo werekane Imana nyamana. Amen. Satani kubera yuko yari yaravuye mu ijuru, azi ubwiza bw'ijuru, azi uko ijuru riteye, ngo yongere kureba. Amen. Ikintu jewe kiza kigora no kubona umuntu uhindukira kongorera, cyo kintu kiza kimbabaza mu materaniro, cyo kintu muzamugerageza n'impagarara sije tubaha Imana. Amen. So tureka mureke kuvuga ngo niyenda ni mureke kundeba. Iyo tugeze hano ni imbere y'Imana ijana ku ijana. Rero iyo uhindukiye kongorerana ukaja mu bindi, nuko gatubirekere. Amen. Bari tuvuze ngo kubera ko Satani yarazi ubwiza bw'ijuru, kuko yari yaravuye mu ijuru, aravuga ngo reka noshe umwana w'umuntu yoye kugira ubusabane, yoye kugira ubwiza nk'ubw'Imana. Iragenda iramosha, arya kuri cya giti. Amen. Imaze kumwosha, amaze kurya kuri cya giti bwa bwiza bw'Imana, Imana baheze umugisha bahaye bongorerana. Amaze kurya kuri cya giti, abavuye mu bwiza bw'Imana. Muri bwa bwiza bw'Imana Satani barabateshuye. Amen. Ariko Imana yari yaremye umuntu mu shusho yayo. None si ishusho ya Satani izisiga. Ishusho ya Satani irasiti. Ko Imana yaremye umuntu ikamurema mu shusho yayo, umuntu ari mu shusho y'Imana, ariko se ishusho ya Satani isiti. Cyo ni ikibazo nakomeje kwibaza. Haleluya. Amen. Imana irema umuntu, imuha ububasha, iramubwira ngo nguhaye gutegeka, nguhaye imbaraga zo gutegeka, zo kuyobora ibyaremwe byose kuri iyi si, ndabiguhaye, ariko ntukarye ku giti, ntugakore. Ni ukuvuga ngo Imana muri twe. Amen. Dufite Imana, dufite imbaraga z'Imana yuko twaremwe mu shusho y'Imana. Dufite imbaraga z'Imana muri twe, yuko Imana yabitweguriye, iratubwira ngo nimutegeke ibiguruka, ibikururuka, amafi yo mu nyanja, inyamaswa zose ndazibahaye muzitegeke. Kandi imaze kurema kwari ukugira ngo tugaragaze ubwiza bw'Imana, tugaragaze imbaraga z'Imana muri bya biremwa byose. Amen. Tubishire ku murongo nk'uko Imana yabigenye. Imana iduheza ubwo bubasha n'ubushobozi bwo kugira ngo tubiyobore. Amen. Nyuma yaho umwana w'umuntu acumuye, Imana iramwirukana imukura muri Edeni, ariko tiyarekera. Amen. Tiyarekera umugambi wawe. Umugambi w'Imana rero nuko abantu
yaremye mu shusho yayo bakomeza kugaragaza ya shusho ku isi. Igihe icyo ari cyo cyose umwana w'umuntu azaba ari ku isi ni ukugira ngo agaragaze ishusho y'Imana. Amen. Igihe imyaka y'umuntu yose uko ingana ku isi Imana imaze kumushyira ku isi ni ukugira ngo ibyaremwe byose abatuye isi bose niba kubona bakakwitegereza base bakubona mu ishusho y'Imana. Amen. Koresha imbaraga Imana yaguhaye kugira ngo werekane ishusho y'Imana ku isi. Amen. Koresha ubwo bubasha Imana yagushizemo. Koresha ubwo gutwara Imana yagushizemo. Werekane Imana, ishusho y'Imana ku isi. Amen. Satani nawe nuko nubwo Imana yaremye umwana w'umuntu mu shusho yayo ikamwegurira byose, ariko Satani nawe iyo umwana w'umuntu atabaye maso namba wano wo Satani azakoresha ni umuntu. None se ishusho y'Imana na Satani ko bihuriye mu muntu? Imana idufashe. Imana itugirire neza. Dusomye mu gitabo cy'abacamanza. Mu gitabo cy'abacamanza havuze hejuru ya Gidiyoni ubwo bari bamaze gutwarwa ari iminyago, bagoswe n'ingabo nyinshi, baratatanye bafite ubwoba. Gidiyoni ariko arasya ingano n'ubwoba bwinshi. Amen. Imana yohereza marayika iramubwira ngo yewe Gidiyoni wa munyembaraga we, genda ukoresha imbaraga zawe uko zingana ubashe kurokora Abisiraheli. Amen. Kubera umugambi w'Imana kuva isi yaremwa, ntabwo Imana w'Imana wahozeho, wakomeje kubaho. Haleluya. Imana yagiye igaragaza mu bantu benshi mu ngeri nyinshi tutabasha kuvuga aya masaha ngo tubarangize. Hako akundi nawe usoma mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya ugeze mu rugo cyangwa hariho hose, harimo abagabo b'Imana bahagurutse bakorana n'imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ikomeze igaragaze ubumana muri ku isi. Amen. Kugira ngo Imana ikomeze igaragariza abantu ubumana n'imbaraga zayo ku isi. Imana yakomeje gukorana n'abantu. Imana ibwira Gidiyoni ngo yewe Gidiyoni haguruka ugende ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Gidiyoni atangira kwivovota, Gidiyoni atangira kwibaza, atangira kumasekuruza. Amen. Imana ni wowe yahamagaye. Imana ni wowe yahamagaye muri kino gihe. Imana yaguhaye imbaraga, wowe kwisuzugura, haguruka ukoresha imbaraga zawe uko zingana. Haleluya. Haguruka ukoresha imbaraga zawe uko zingana muri kino gihe, werekane ubwiza bw'Imana ku isi. Satani muri kino gihe akomeje kuzana amayobera mu bantu. Satani akomeje kuzana amayobera mu buryo bwose bushoboka. Amen. Mu buryo biza bigera aho kinjira no mu ikanisa, mu itorero mu nzu yitiriwe Amen, mu itorero ry'Imana ryitiriwe Uhoraho Imana. Ariko Satani kubera amayobera, kubera imbaraga, akanga nanone akavogera akagera no mu itorero. Ariko imbaraga ufite, oh haleluya, imbaraga ufite nizo gutuma abantu bareka ibigirwamana bakaramya Imana nyamana. Haleluya. Imbaraga zikurimo nizo gutuma abantu bareka ibigirwamana bakaramya Imana nyamana. Oh haleluya. Natekereje kuri system. Imana iduheze umugisha. Amen. Natekereje kuri system ihari. Habe na hano mu ikanisa ni muri system. Amen. Atese gute mureke mbabwira akantu kamwe natekereje gasa n'agasekeje. Nturuzi mwese ko muhamundeba hano uko bigaragara ko ari ijuru imbere.
ndi imbere yayo. Kubera ko bisa nkaho hari sisiteme, hari umuntu bashobora kwicaza hari inyuma akirirwa yarakaye. Hari hasi mu ikanisa, hari muri yakora hasi mu ikanisa. Mu buryo baguheza intebe kwicara hari, ukirirwa umunsi uraha ngo bakwicaje inyuma, ngo tibakwitayeho, ngo tibaguhaye umwanya. Sisiteme Imana idufashe. Haleluya. Mwumva ako kantu nako gahari. Sisiteme ariko imbere y'Imana. Oh, haleluya. Aha hose, hano hose mu rusengero ni imbere y'Imana. Umuntu n'umwisikira imbere y'Imana. Irembo rirakinguye kugera mu migisha y'Imana. Nta mbere nta nyuma mu nzu y'Imana. Ariko kubera nka sisiteme abantu bagize kiki. Imana idufashe. Imbaraga zikurimo wowe ku giti cyawe no kugira ngo werekane ubwiza bw'Imana, no kugira ngo werekane Imana muri kino gihe, no kugira ngo zikoreshe muri kino gihe werekane Imana. Haleluya. No kugira ngo werekane Imana nyamana. Gideyoni yagiye asaba ibimenyetso aza kwemera ko ari Imana yamuhamagaye. Imana ikomeza gukorana nawe kugeza abanesheje urugamba. Eliya umukozi w'Imana dusomye hano mu gitabo cy'Abami ba mbere. Eliya ubwo abayuda bari bamaze kuyoboka ibigirwamana na Ahabu umwami wabo, ariko umuhanuzi Eliya aravuga ngo ibiti bizobaho, tugomba kwerekana Imana nyamana kuri iyi si. Kiriho Eliya ngomba kwerekana Imana. Oh, haleluya. Kiriho Eliya ngomba kwerekana Imana, abantu bakava mu bigirwamana. Oh, haleluya. Abantu bagomba kuva mu bigirwamana kiriho namba bisanze ahubwo no bizira, ariko kwerekana Imana nyamana. Amen. Tucatumye hagarika imvura, abwira Ahabu ngo imvura tizongera kugwa muri iki gihugu. Umvaga bwabo bashi Imana yahaye abantu ba, umvaga zambaraga Imana yahaye. Dufite ububasha bwo guhagarika imvura, kandi dufite ububasha bwo kubwira imvura ngo nigwe. Amen. Dufite ububasha bwo kubwira mu butayu agatemba amazi. Dufite ububasha bwo gutegeka ibintu bikabaho, yuko twabihawe n'Imana kandi yabiduhaye tutayigiriye inama. Haleluya. Eliya arasenga aravuga ngo Mana ya Israeli, uyu munsi aha mpagaze bimenyekane muri Israeli yuko ari wowe Mana, kandi naje uhagaze nkaba umukozi wawe. Oh, haleluya. Yuko bari bagiye impaka, abahanuzi ba Bayali bari kurya muza mu bisoma. Amen. Kurya muza musoma muri ibi baragaragaje bakoresha ibigirwamana byabo, ariko ntacyo byabamara. Ariko umukozi w'Imana wahagaze mu bwiza bw'Imana, wahagaze mu shusho y'Imana. Haleluya. Ageze ku gicamunsi ku isaha yo gutambira Imana, arahaguruka arasenga aravuga ngo Mana ya Israeli, bimenyekane yuko muri Israeli uri Imana. Haleluya. Iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanje kugira ngo twerekane Imana yari. Amen. Ni igihe cyawe, ni igihe cyanje kugira ngo twerekane Imana yari. Tuve muri sisiteme. Amen. Tuve muri sisiteme, tuve mu kamenyero. Tuve mu kumenyera, tuve mu kumenyera mu nzu y'Imana, twinjire mu bwiza bw'Imana, tugaragaza ishusho y'Imana ku isi. Amen. Satani ntiyoreka, Satani ntahwema, ariko abana b'Imana abatoranirijwe muri Kristo Yesu, abo yasezeranyije imigisha yose, nimuhaguruke turwane kigabo, turwanye Satani kandi azaduhunga. Amen. Kubera ko Satani afite amayobera, ayobesha abantu benshi, ayobesha abakuru, ntasize abatoya, urubyiruko n'ubu. Haleluya. Ariko muhaguruke duhagarare nka Eliya, twerekane Imana. Duhagarare nka Gideyoni, twerekane Imana. Amen. Dusomye
mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana aravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abatamwemeye ubwo bushobozi ntibabafite. Abatamwizera nta juru rihari. Amen. Abafatikanya n'ibigirwamana, abari muri system, amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana yo mu ijuru twambika imbaraga. Imana yo mu ijuru duhe gusobanukirwa. Imana yo mu ijuru muri kino gihe iragukeneye gukoresha imbaraga zikuri werekana Imana nyamana. Amen. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi, yabahaye ubushobozi 100% ryo kuba abana b'Imana. Abo bose abamwemeye yabahaye ubwo bushobozi. Turarangije. Amen. Turarangije. Mu gihe Satani ahagurutse kurwanya abantu, Imana yaremye umushusho yawe ushobora gukora iki? Mu gihe Satani ateje abantu ubwihebe n'ubwoba ushobora gukora iki? Mu gihe abantu barangara, haleluya, mu gihe kigoye kiruhisha, mu gihe abantu bahaye bitiranye Imana n'ibigirwamana, ushobora gukora iki? Mu gihe abantu bitiranye Imana n'ibigirwamana, mu gihe abantu bava mu materaniro bashika hanze bagakora iby'umwuka, mu gihe abantu baterana mu nzu y'Imana bashika hanze bakaramya ibigirwamana, ushobora gukora iki kugira ngo werekane Imana muri kino gihe? Haleluya. Ushobora gukora iki kugira ngo werekane Imana muri kino gihe? Twahawe ubushobozi, bene data, twahawe ubushobozi. Nimuhaguruke twoye kurangara, turwane n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere iri kwiragenda iboha abantu mu buryo bwinshi butandukanye, mu nzira nyinshi z'amayobera. Abantu baragowe, abantu baraboshwe, zaracitse. Imana itugirire neza. Abantu kuri none abantu baragowe mu byumve. Haleluya. Muri none kuri kino gihe abantu bararushe. Ninde wabaruhura? Niwe wamenye Imana nyamana, niwe wambaye imbaraga z'Imana, niwe wababwira ukuri mu ijambo ry'Imana. Abantu bakareka kubangikanya ibigirwamana, abantu bakareka kugera hanze ngo base n'abantu bo hanze, bagera mu ikanisa bagasa n'abo mu ikanisa. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Imana imaze kurimbura abana ku isi, irimbura abantu, ibarimbuza amazi kubera icyaha. Iravuga ngo mbonye ingeso z'abana b'abantu zibaye mbi. Iravuga ngo ndabarimbura mbamareho bose. Ariko iza guhagurutsa umugabo witwa Nowa, iramubwira ngo Nowa, genda wibarize inkuge, uhamagare abazakumva bazaze bahungire mu nkuge. Nowa bazimya inkuge imyaka, ariko ku munsi wa nyuma y'uko Imana itazibesha ibyo yavuze ibisohoza. Haleluya. Imvura iragwa, abantu bararimbuka barashira, ukwiye ngo bari mu nkuge nibo barakotse. Ngeze ku mukororombya nababwiye. Amen. Mbonye ko kurimbura abana b'abantu bibaye bibi kubarimbuza amazi, ariko shizeho isezerano ryanje n'umuntu, yewe no sizongera kurimbuza abantu amazi. Amen. Sizongera kurimbuza abantu amazi. N'ikimenyetso gihari kigaragara, nguriya yashize umukororombya ku ijuru,
n'indahiro yanje yuko ntazongera kurimbuza isi amazi, ahubwo isi izayirimbuza umuriro. Amen. Isi sizongera kuyirimbuza amazi ukundi, ariko isi izayirimbuza umuriro. Namba muzamubona umukororombya. Amen. Iriya ni indahiro y'Imana idakora, yonyine nizawukuraho. Iriya ni indahiro Imana yarahiranye na Nowa, iravuga ngo sizongera kurimbuza isi amazi, ariko isi izayirimbuza umuriro. Abatemera, abatizera Kristo bateganyijwe kuzarimbuka. Abafatikanya ibigirwamana, abagendana ibigirwamana mu mitima yabo, abatarizeye Kristo by'ukuri bateganyijwe kuzarimbuka. Sije wabivuze, n'Imana yabivuze itabasha kubesha. Haleluya. N'Imana yabivuze itabasha kubesha. Ubwo yarahiraga ikavuga ngo sinzongera kurimbuza abantu amazi, yaravuze ngo barindije ikindi kintu, zabarimbuza umuriro, kandi ni ukuri izabikora. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bene data, muri kino gihe nimukoresha imbaraga zibarimo, tugaragaza Imana nyamana, tugaragaza ishusho y'ukuri, tugaragaza ishusho y'Imana mu mitima. Mu mitima niho Satani iba, niho n'Imana iba. Ishusho y'Imana ntabwo ari igituma umuntu apfa. Ngicyo rero reka nsohoreza. Oh, haleluya. Igituma umuntu apfa ni ukugira ngo uyu mubiri wakoze icyaha tushobora kwishyira mu bwami bw'Imana. Tibiba Imana mu muntu, uyu mubiri umaze gucumura, Imana ntiyo kwemera ko icyaha kinjira mu ijuru. Nicyo gituma abantu bapfa buri munsi, ni ukugira ngo iyi nda iri hema iri yakoze icyaha isigare hano. Amen. Rero nicyo gituma abantu bapfa imbere y'Imana. Nta munyacyaha uzagerayo, kandi namba iyi mibiri ipfa, dufite ubugingo, dufite ubugingo. Haleluya. Namukora icyaha uzapfa, kandi uzitwa umuriro. Nibwo ijambo ry'Imana rivuga. Namba muri twe hashobora kuba hariho umuntu ufatikanya Imana n'ibigirwamana, yirinda ijuru ntabwira, ariko imbabazi z'Imana mu gitondo na nimugoroba. Haleluya. Imbabazi z'Imana kuri wa mugambi wayo kuva isi yaremwa. Na n'ubu Yesu ko yarari, na n'ubu niko akiri, kandi niko azaho. Imbabazi zayo ni ukugira ngo hatagira n'umurimo. Haguruka muri kino gihe ukoreshe imbaraga zikurimo, werekana Imana. Imana iheza umuntu ububasha bwo gutegeka. Turabatware ku isi, icyo ari cyo cyose dushobora kwatura ku isi dushobora kuba. Amen. Icyo ari cyo cyose ushobora kwatura, namba watuye nabi kiba kibi, namba watuye neza kiba kubera ko Imana yaduhaye ubwo bubasha. Siko biri, siko biri. Umuvumo uva iyo umuntu avuze kurakapfa akavuma, tibiba biza biba. Kandi iyo umuntu yatuye akaguheza umugisha biraba. Ni ukubera ibyo Imana yarabitwemereye. Oh, haleluya. Ibyo Imana yarabitwemereye. Imana yaduhaye ububasha bwo gukora, Imana yaduhaye ububasha bwo gutegeka, Imana yaduhaye ububasha bwo kwerekana Imana ku isi, kugira ngo turwanye Satani. Yayidushizeho ariko iduha n'imbaraga. Izo mbaraga Imana yaguhaye rero wizicara, reka kwiheba, reka kwigaya no kwisuzugura uvuga ngo ntaho nohe. Oya, Imana umuremyi wawe irahari, izabana natwe ku manywa. Muri ibyo yaravuze ngo buri munsi ajampa imbaraga. Iryo ni isezerano yambaye. Buri munsi, buri munsi, mu gitondo na nimugoroba ajampa imbaraga. Iryo ni isezerano Imana yambaye. Narangije. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha. Ubwo bubasha, izo mbaraga zikurimo n'iyenda zongirira akamaro. Amen. Wozikoresha ngakizwa, wozikoresha uriya agakizwa,
uzikoresha ndagakizwa ukerekana Imana ukabukisha ubugingo bwanje nenda kabakisha ubugingo bwawe ariko imbaraga zikuri nizo gukoresha ntabwo rezo kwicara ijambo ry'Imana ni tuganze amen.